pini ilitum languno lipurang te 10,000 crore 10,000 crore si elang itum lapusan si BJP Aracharya song Himanta Biswa Sarma la penaparta Tuliram Ronghang ilitum Karbi Anglong Autonomous Council pondet si alang itum amethangapan pok chelana ilu. I'm sure you're familiar with these two faces. So hand in gloves, the corruption is going in a large scale, but the time has come where we need to raise our voice. Of course, the Congress has been raising their voice many a times, but here we seek support of the media, we seek support of the common man to be a part of it, because if we don't raise it strongly today, we are going to ruin the future of a coming generation. Like biggest scam, lapen ke like biggest corruption. Karton viewers, nalitum kadoko wis na chini ta hypo na pen kyar julong ta hypo na pasan si kedam tang 19 December 2025 mate penenga sengkan kedam tang Friday arni. Halabang so arni la pasan si Indian National Congress atompen patir pipon si BJP atomapan thedung ka expose pan padolo. Halabang so ka expose pan along ilitum langulo lipon ke RDP dun siya kemi. Alam ba bang nilipipan si pudam ni purang reprang sinung na bang so clips la ponta. He is the mastermind behind all the corruption that is happening in Assam, and to complement him is his best friend here. I'm sure you're familiar with these two faces. So hand in gloves, the corruption is going in a large scale, but the time has come where we need to raise our voice. Of course, the Congress has been raising their voice many a times, but here we seek support of the media, we seek support of the common man to be a part of it, because if we don't raise it strongly today, we are going to ruin the future of a coming generation. So I think we all should get together, and it's high time we shun them away from this beautiful state and ensure that peace and harmony that prevails in the state. Labang so clips along pen alang tum lapuson si Congress atumlo lake BJP atomapan ka expose panahod ki pudam ke lapuson hiloje thedung atangka thedung aimon nalitum matha tha je suri cap ma kali suri koi ma kali suri cap in koi le ko pilo political sa tum le corruptions pu oi para lahai le siname litum langung lipun de lahai ke corruptions pu pelo halang tum ke amenta chethan thelo siname no na bang ke litum langung lipun de alak ta kali lapen asuri ta kali alak ta kali asuri ta kali siname pini litum langung lipun de 10,000 crore 10,000 crore si elang itung lapusan si BJP Aracharya song Himanta Biswa Sarma la penaparta Tuliram Ronghang ilitum Karbi Anglong Autonomous Council pondet si alang itu amethangapan pok chelana ilu. Halabang so alam penapot si INC mati Indian National Congress atum pen patir pipon si BJP Aracharya song dompan ka expose pon padulo. Halabang so ka expose along ilitum da Karbi Anglong arat sedame ilitum na penang litum kaddo ka be ilitum RDP dunangji ipot ma lipudang de ilitum ke lapu ke hajira ka chongda iribak set sedame alang itum ta ke thego bangali bonta ilitum iribak set iribak thang chuchi junje ani bang hem rich osi sai chongda damji mekri meglang pen ibu pru halabang so tangkai tum ko anlo ke longji 300 ma 250 ba 200 lanji litum long unchaji sedame alang tum tangka ki longji ke alang tum ilitum Karbi Anglong arat tangka alang litum ituma farman ki ponji ke 10,000 kali 10,000 crore an si alang tum ponte nasi pini ilitum langname laso tangka kunat pensi alang litum ponlo lipurang te nili ke mat khata mateng lipurang te nomor isi lake overlapping work order pensi nomor isi ponno lapen nomor hini bang ke lake outside contractor atung aphan kipi mate outsiders contractor atung pensi labang so corporations bang ke claim ilo lapen nomor 3 KAAC mate Karbi Anglong Autonomous Council kachari itu amethang private company mate amethang jungjung a company kachingpu pensi ang tum corruption ke kali lason thom penang pong sinili ka chinidu halabang so lampe na podoli pong de tum ka chinidu na kinang so je 10,000 lakh kali 10,000 crore 10,000 crore ang tangka
CEM Tuliram Ronghang lapen ke Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister alang lituma hin pensi labang so tangka kicho panglim delo tang te litum Karbi Anglong ara tum kachiniram nang che kenang so da bangkel person hiloje nangli tangka lapen ke nili tangka ilitum at tangka si pini la person si Karbi Anglong Autonomous Council kacharitum inut peninut sila may corruption claim bom sila may halabang so corruption ke claim lapu anahir kang tangji punili mat haram de lapen kenili mang tamat hathe lapen kenili mang tahiman me sila may pini ilitum ke thegram long magala person hiloje Karbi Anglong Autonomous Council kacharitum ame thanga ja kong ta chipang bolang lapen kilitum Karbi Anglong arar tangka sila may lapuson si ilitum pen nang chong hupon la si pini ni lida dakpen puji je alang litum bang hini hello lake biggest scam pini nili pipan si pudam ni purang de la hello thetung ilitum aphan tangka ilitum tangka nang kipon pier bang kila person hello la si pini nili Karbi Anglong arat anaphan kachuning ribang kala person hello je ilitum Karbi Anglong aratum chipalu nang ne je komari bang lapuson si Karbi Anglong aphan jongsi ake me sen nang claim piji bang pulo lipung de ilitum sename support lu sename pini ilitum Karbi Anglong arada pan nang kapamang hudera bangke ilitum ning dukpi ka sonsi tum chepaklang no nang ji athi pipan sinili pulipung de ilitum atovar ke claim ji long sename ko anni la dak aimon ke tok taji 10 crores 5 crores 6 crores la antok taji sename halawang so 6 crores 10 crores ana tangka ili tuma pantovar nang selam pipa me sante messenger polo sename la tum 10 crores jong si a funds mati a budget jong luli purang ke halatum ke claim ji bang ke 6 crores an la tum podam de 4 crores an sila tum ton kokji nasipini labang solong pen ili tum sename raratum sename kachidonu na kinang so jela ke biggest scam lapen ke lake biggest corruptions si pini nililang itong katok kaway pan sa namay labang solam arjan ng kilang katsipaning dingdo ng perpot churo parpiglo tapen pini nililam tila pon sing ton panikanglo katok kaway kilang arat ng pan sa namay kurvang tu tapen ke karbiamen pen kardom